ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kalum shnong YWSCA kala long ka kunhun ya lekai ban yo ra ya kanam la do ha kalumpung ya lekai football kabatip kum ka ilaka narpu football tournament 8000 arpway ya kabala penya da ka ilaka narpu sports association kalum shnong YWSCA kala yo ra ya kini kanam la do hadien bakala la ban pelim no ya ka rata chera lum tron SC da shigo la non ha ka jingya kun final kabala long hamadan ya lekai jong ka shnong kyang ha ka arpunyaw tarik ubnay nai wing arajar arpuway ya kani ka shigol at heb daw Nelson Rambai ha ka minute ka bakhan rio barkani ka shigol kala biang pura ya ka lum shnong bakanra ya ka nam jom ha kani ka sngi la sakhilang da ukpa jong MLA ka Kleriat constituency uba kor simply ubalong vice president jong ka UDP ubalong kum ukongsan rengkat ka jingadan lang jong uba Bhamon Shilla ubalong kum usembut kongsan usketri jong ka ilaka narpu sports association uba daya perbha lamare kinong elam shnong jong ka shnong kyang bat kiwei Nanyang ka ilaka narpu sportation I dedak register ya kini ka association wa penmani ya kini ka football tournament hau newsnyam wa kenu ka waya champion nani ka ilaka narpu sportation I dang uklami setai cha MFA Meghalaya Football Association wa uklam ya lembaga distrik Izente Football Association ya pichi menta ha state football league nete dau I em ka jing tmu kam ka association wa yo wa ka jing angot yang I nado ki khna khnro wa ngada do sedang gani ka tournament ema wa sarang wa yo wa bon ki khna mani kini ki khna kinong kondang le bon ki player ki wa cheke ama on ki on top talent Yuluti wa lembaga ni ka football tournament hakisnem ki wadang poy dang mi ki player chusu uye ki wichi mentam to hakani ka association yang I le uman pi ki player yang ke distrik uman pi ki player yang ke Meghalaya wi wichi mentam hadu ka I-League wa hadu ka ISL le kamte terter wa ka football hi kan ni ki si mentwa anggi ki praktis ya uya inang ichaj iko ikhya le kate manto di ka praktis uya inang ichaj iko ikhya le ko ka pliangja uyo cibon ki player yang I wa mapo Meghalaya ki wa represent haki klub ki fer lembaga ASL kamu redeem telang dan bon ki player kamte nado ba Jinson longga ki player ki rim represent haka ASL demi khmaki da raki ke buram ka kejingsa sorang ya ka jala yang I wa yuluti chisen kasi lembaga ni ka association wapani na kini ka elaka na po umaya yang I UM gede ki player represent hado ki ASL I-League wa kamte tertera ya om yu chimenta hado wa ka Premier League la pada kita ki infrastructure facilities hani ka thanyo I elaka na po ngayo de bon ma ki player wa chike wa unity lomba kejing em dang lang yung ma chief guest wa emburam yung ma kor simply unity wa chisen kasi yudang yo da kejing kra chitang wa da dang godeni kini kikam yang I udang yo kebi kamadan bol ka wa ha hani po elaka na po man kam ka standard level wa yi ki player international la wano le ke cheni chathanyang I ngaite wa highlight katu kani chang gani ka tournament wa unity da kejing kra lang yang pi Hosket ha kejing pelayong I kani ka tournament M kijing dona itu ini andre garpat EP ki chnang yo pero ki wachim menta mau snyau pi ya kejing dona yang I kani ke siu ye bidu kumi o chimpin naga el laka narpo o yele lani district lani state level lada pi bentukan ginong yele ye chimpin benda Gemi kejing yari gemi kejing kedakti gemi kejing sausi Cinu dang ye mayam ne yang I kat kamte na perdi mentu jing le yang pi ye man dau to il tungko dau ta setun lebem kan gite le umi kete kejing mak geliang kejing mak geliang man go kejing yo nong kejing yo ma tungko ta not man kejing do nong ter mentu hap ini man gani kejing le yang pi Uman ko Yusuf ko yapian uman ko ulawan ni kamu adong sentu ulawan rai ya ka khubar ko yang pi nagatim nam senang arta sera man ko Yusuf ko kata kata tetahui
tahu. Wayang ka ilkari usna kemudian bol kerpang ya ilka. Hati ini kan po ilka mirari be. Apa teriak tiga susah beli. Bah, awak kaya Rajas B, awak kaya Radular. Jadi kita begitu menilai di kampung. Ini tuat ni ekram, kita juga asyik kampung cuma star sport. Yo tuat, kamu leh pembahasannya, kamu leh usna yang mandurga, kat ke kemadan yang gelakana. Kalau kau abi penilai dia betul-betul usna kau, bukti begitu kemadan bi. Terhimpit bebas madam kat dia gini gila. Macam mana ni menteri ya gelaka. Bagi kau gelaka nak kadam dia. Negi por cakap por. Muda yok dia ting. Kering kakti ke yang pi. Terlalu pacarana untuk lanjut dan begitu dulu berlanjut selawat ada tu bukan terlalu pak yang berpacarana dan itu tempat yang start dan keluar itu tapi yang raya udah keluar pasal kebol dan naik boleh itu tak keluar Ayo kita rata serap. Cross ball kami lembut atau sepau. Sepau yang terjadi dia ukuran lembut clear stadium to ball. Pass to kami. Kami lepas sepau lah ball cepat. Cepatkan lembut mereka. Namun kami lepas cepatkan. And the man tak serah itu mila. Terus cross. Terlalu ball sudah corner side to cross ball cross clear cross the ball terlalu
Tak lambat lagi, rak. Saksi berbak. Sebut beli price kalau cuma dekat price kereta aja. Euro player semua dia akan berserang di Euro sambil lagi player ini dan dia pertama kamu lagi game ini le kamu on game gigiran yang berjapa so hope next time ini dah dapat nanti le cuba praktis so ya ini dapat mat kamu le emu apply kerana pada yang bilang suruh ini report itu kan tentang report final mah nanti ya UR le dan sampai next time nanti le susul happy